Khubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Seng Jentia Students Union kala penrem jor halor ke jingkam jong Menteri Rangba ke Jelau Konrad Sangma ba umdon keti satya ban tuklar na kebenta ban penyo jaga environmental clearance jaga Star Cement Henry na ka liang jong ka Seng kala penpa ba kamla satya ban priang yaga ni ka jingbu re jong Menteri Rangba namar bakat kum ka shithi ka bahaka arpu artrik upnai rempang arajar arpu wei ya ka balapha da ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change sha ka Meghalaya State Pollution Control Board kala don ka shithi ka baong ba Menteri Rangba ka Jella Konrad Sangma ulapha arsin nya ka shithi kata haka arpu henreu trik upnai naitung arajar arpu bad haka shipau trik upnai rempang arajar arpu wei na ka benta ban kerpa na ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change ban pendon kamno da ka para 7 clause bracket 5 stage 3 jong ke environment impact assessment arajar henreu khnang ban pendam no ya ka public hearing lane ka jingpen sngo pajba halor ka jingterwa jong ka Star Cement ban penhe ya ka party motion haka snong bri ternon ka badan haka elaka narpo jong ka East Jentia Hills District bad ya kabaan sushim baik de ka jingtho bad ka jingsoy na kinong kershan bad na kinong persha bad ban papat syakani ka tenat terikam jong ka sorkar pedeng jingito wa yo environment clearance ka Star Cement yang chief minister de deny on state government and chief wa ini wa ruwi ga press release yang power minister le board woman forest minister James Sangma dong state government kam interference ga jingito ga environment clearance tagawin go yo TV hadir marayo ang go kat po na po NGT po ga Ministry of Environment Forest yo ini reklam che ga waga R100 direk go chpal R100 direk banawnya arajar arfa go chpal direk banawa arajar arwi neliang yung chief minister pa uni jing tha jaga Ministry of Environment reklam che go to chief minister yung arsab jingle yung ko penman yung clearance ga Star Cement ineliang yung kerpa di Europe isen halang yung ko jantia pada kasih le Europe bi pada mange ini por rumah ga nila nyo ya cham kerpa di wo ya neliang yung tho i chiga NGT wo apili wo oposi gini ga jingi clearance yang ke Ministry of Environment ne bha de yo che yo to wa ga yigur kom go ni Ministry of Environment e go gini clearance the pendam go public hearing invoke go para 7 stage 3 yang ke EIA notification arjan ro yani reklam che go lembaga ni recommendation chief minister pa jeta de penyo ega environment clearance ke Star Cement teskowi le kwa appeal si perlok bobon ini yang kerja sudah dapat jingtau juga NGT was the Ministry of Environment, Forest and Climate Change skowi para ni ke para environment notification arjan ro the talk che ini nado ko pradrik pada yo clearance ka Star Cement ako lake house ni i kamisan balang dan ni wangi buru cimet kerpat ki MLA wani minister la ye wo talk complain juga NGT ako lake house ni kajing itu wani ke para i kelam che gawa itip che ba kajing la yang ga kajing yo clearance yang ke Star Cement dan kajing la sap lembaga deputy commissioner ang East Jentia dan ni reklam che ga la JM gi wan go chadin ini yang pa ba mi jing che ye complain gini ko pun sengaja di environment clearance dalam Star Cement the yo am go wi jing tha wan Ministry of Environment, Forest and Climate Change lomba scientist yang ka to Pankaj Verma begini jing tha dimension yo to chief minister yang lomba city yo ka 18 Julai arjara pa wa ga chipha February arjara pa wi the talk che yo chief minister in the request to ministry him action go invoke ko para 7 yang stage 3 yang notification ini depan yo che go begini clearance to chief minister yang involved ini dan itu dah ikam message peremjor yo chief minister kalau gini no ribong MGT po common begini ga jit kau wan begini lalu chief minister MGT kalau gini
Nagalian juga jangkau Sweden mentang asni di pensi yang pencong kerja ya kini ke press conference kalau bayar dari tik berkini ke jingyo environmental clearance ke Star Cement ke Bandungkong ke bubuk jingkeli ke sangi ke lomba haba untuk kesi ke Bandungkong kalau bandung bahdin ke yo ya kini environmental clearance nabo Ministry of Environment ke penpau syai ni ke lomba ke Star Cement ke macam nak buram syuk ya kata ikhtiar sencar nga bandong ha kasik schedule ni kata sur jong pat ba lang bagi public hearing ka Bandungkong ni kan ngilap ro i city ha ka artrik ubanai ba arja afway ka penpau syai ka ba UCM jongi ula thok ula syukur ba ula kren arsap ro i pat ba jong jalla bar khamtam me i ka bri nyotrak jongi namar bengilap ha city ka long ba ka Ministry of Environment ka penpau syai ha ka close ka ba lai ka ba ong ba the Chief Minister buat ya recommendation dan request invoke ya para nyau jong geni ka IAA arjan brio ka bumut bau CM shimla pa show ban skap ka surpai pa ka kum geni ka para nyau hendrai ude UCM konrat sangmahi bapha ya ka Ministry of Environment bensim da geni written presentation ka bumut ba ya geni ka baki soy kumba aspa fafamun ki brio ba ngilap ro ba buning ni kibrio ba pli gidai ki baliloi kiri pai ba haga ba Star Cement kelaya ban mit besngi ban yo ban pha soi ya ki kot ban kersian ni project Star Cement te ude dei u CM lamba u deputy commissioner jong izan dia ki ba yarap sop ya Star Cement pha san ni kot aspa pra phomut kibrio ban kersian ni project Star Cement lelen jo sai ni pen ba sai ba ya kini sorkar pemerintah ngelawan dong sorkar MDA ngajinglam jongu kontrak sama ngai ba kemudian ke teamwork dari kata ke konsensus ke bandirai lang da ke kabinet ya ke ke bayar dai bat kini environmental clearance jong ka Star Cement ka penpau syai ba kasek NDP ro karon kiti ni nambar ba ngi ba aru kisipara ke baylam ni kabinet kidai magi ke ba spearheaded ini bayalam ya Star Cement berpenyo ya gani ka environmental clearance baneng ong bagari NPP namang iba nagaliang jong wei u emeli bedem buram jong kembeliam konstituensi u ba Hamlet Doling lawan sakmat bentho ben persya halor gani environmental clearance ngiru ka statement jong u malak men rumbui kadon ka jingkran hang turu ong ba ngai iba nagaliang gini ki minister kempaton kata kajingya menjur nanti kata kajingnya tho nanti yang sorkar man penyok environmental clearance ka bomot hang ni ka lomba kadai ba tangga kajingle simet jong chief minister berkumjuru na menteri jong tenat environment and forest so kawai ada pipa city jong ka environment of Ministry of Environment ka batho the way scientist sha ura pha city sha ka pollution control board berkumjuru sha Star Cement ngi hani ba u CM jong ka jalahi u konrat sama ulat kemen arsin berinvoke ya para nyo ne men penyo ya environment clearance ya ka Star Cement kata kadai ha ndio trek u bra benyo aja arko kata kadai mencim slam bar kumjuru ulat ho sekoi city ban request ban invoke ya para nyo saka ulat ho city saka Ministry of Environment kata kadai si trek ban ba ara aja kuwai kini ka ban paushai ba CM udan kiti hagaban IBOR but IBOR ke Star Cement ban penyo ya gani ke environmental clearance direct natin na po Delhi to yang habingi phairu siya press statement jong James Sangma budi ministry o minister jong environment jong state jongi minister jong forest haujun southrik aja kuwai ke penpasya hang niru ke ba ulalam bakla hapo ke media ru daga baong ba lada ka free ke public hearing license Panla benyo yang kata environmental clearance directly na Port Delhi. Kabumut bakamdan syuk kata gajing buram yang kasih schedule lebih kata ke district council. Namangilap ro baga NOC ke Batmai kiyo tang na po Brisernot. Ke bapeni bag sur jong pai ban penyo environmental clearance kam sumnadon kata ka jingya selan ke jingya dai ini kata ke jing sengap yang sur jong pai bubun balang. Nang filap ro aga bubun ki benta haki public hearing kidai ba persya ki ba kambun ban ke ya gi nom kersan tengi kwa ba ni ga environmental clearance adalah ba dei ban reconsider ya ka ini ban cancel ya ka handrai ki ban skap
syai dan ban sang tu na sur pai ba bobon balang ba persya igani ka project jong star simen na kalian jong sang ru hagi kita yo baladak layo ban file ya ka wei ka petition jaga NGT nama rafipet jaga environmental clearance ka baki Ministry of Environment ki ai jaga star simen kadon ke bental di ke close ke ba pensai untuk ba ngila nela bantu against ne persya ya ke jingyo environmental clearance ka star simen apo na posni na kasni ke ba ke star simen ke yo environmental clearance kita ke mod du pratrik ujun azar fuai ke por damdan ini bangin nang file kambul ki petition cepo ke NGT bar kunjuru ke Ministry of Environment ikum tu ki wei ba ki proxim halang namar hukum ki por bengi iba ke jinjar bagi kenduk lang apa dan kini ke jingkangdam dan ke lockdown dan ini tentu simbalang bermi syakmat ba file note ke petition ke NGT ba kunjuk ke Ministry of Environment ke ba por kadam-dam te ginang ya NGT ke badai ginam sompliti dengan kesain bagi kentu ke ba simbalang ba kunjuk ke rishimet kamtam gitu ki beri ba kamne di ki ya kata ka merom au memoriam ni ke ba ipi ba penduduk tu ke jingya tho etar tang po Facebook dan social media ada link asing dekat keruak ni pahak sepi kalau ba rekam yo ni pulang badai ikhtiar dan dia utah balak ben penduk pendam yang ke lihat dan bor juga di mender hapo kejela ke jungi